Halo teman-teman, ketemu lagi nih teman-teman. Kita mau cari, wow, ada mainan dan ondel-ondel balon meletus di sini teman-teman. Wow, ada balon warna oranye itu teman-teman. Wow, tuweweng, tuweweng, tuweweng. Ayo kita pecahkan teman-teman. Meletus balon oranye. Wow, apa ini? Wow, kita dapat permen Yupi Jungle Fun nih teman-teman. Wow, ada gambar jerapahnya, ada gambar zebranya juga. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, kita dapat mobil supercar warna putih nih teman-teman. Wow, keren. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan yuk mobil supercarnya. Wow, kita dapat apa lagi nih? Wow, ada pesawat Air Asia warna merah. Wow, mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi nih? Wow, ada hewan rusa warna coklat. Wah, ada macan tutul juga nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada Iron Man merah teman-teman. Wow, keren. Amazing. Ayo kita kumpulkan. Wah, ondel-ondel kepalanya copot nih teman-teman. Ayo kita bantu pasang. Kita pasang di sebelah sini ya. Wow, tuh kan jadi bagus lagi. Abang ondel-ondel pakai baju warna biru. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, nyok. Kita kumpulkan teman-teman. Kita cari ke sebelah sini yuk. Wow, di situ ada lagi nih ondel-ondel balon meletus. Wow, ada balon warna ungu. Tuweweng, tuweweng, tuweweng. Meletus balon ungu. Wow, apa ini? Wow, kita dapat permen karakter bola sepak teman-teman, dan karakter mata hijau. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi nih? Wow, ada mobil tangki pemadam kebakaran warna merah. Pemadam, pemadam di mana? Di sini, di sini. Wow, ada mobil Pertamina juga nih teman-teman. Wow, keren. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada pop-it pelangi berbentuk lingkaran. Yuk kita kumpulkan. Wow, ada capit singa nih. Ayo kita mainkan giginya. Wow, aku digigit nih sama capit singa. Wow, yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada zebra nih. Belang-belang hitam putih. Wah, ada jerapah juga. Kakinya panjang dan lehernya panjang sekali. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink nih teman-teman. Wow, bajunya ada kancingnya juga nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan yuk. Nyok, kita ngarak ondel-ondel. Nyok, nyok, kita cari ke sebelah sini. Wow, di situ ada lagi nih teman-teman, ondel-ondel balon meletus. Ada balon warna pink nih teman-teman. Tuweweng, tuweweng, tuweweng. Meletus balon pink. 1, 2, 3. Ayo kita pecahkan. Hadiahnya apa ya? Wow, apa ini? Wow, kita dapat lollipop rasa stroberi nih teman-teman. Wow, asik-asik. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Lollipop rasa stroberi. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada badak bercula 1 nih teman-teman. Kita kumpulkan. Wow, ada keju. Wah, ada tikusnya teman-teman. Ada tikus putihnya.
Wow, lucu banget nih, kita kumpulkan. Kita dapat bus Tayo nih warna merah teman-teman. Hei Tayo, dia bus kecil ramah. Wah, ada Spiderman juga. Warna merah kita kumpulkan. Ada bola berduri warna hijau dan ungu. Kita kumpulkan yuk teman-teman. Wow, mantul. Kita dapat bola sepak juga nih warna oranye. Kita kumpulkan. Wah, ada beruang putih nih teman-teman. Wow, mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna oranye. Ayo kita kumpulkan. Kita nonton ondel-ondelnya. Yuk kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Masih ada nggak ya teman-teman? Wow, di sini masih ada tuh teman-teman. Ada banyak mainan dan balon warna merah tuh teman-teman. Wow, balonnya lagi melet. Tuweweng. Meletus balon merah. Ayo kita pecahkan. 1, 2, 3. Wow, kita dapat bola emoji warna kuning pakai kacamata hitam nih. Wow, keren. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada bola emoji juga warna kuning. Matanya love nih teman-teman. Wow, ada gajah. Badannya besar dan belalainya panjang sekali. Wow, ada hewan unta juga di sini teman-teman. Wow, mantul. Kita kumpulkan yuk. Kita dapat mobil bulldozer nih teman-teman. Wow. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi nih? Wow, ada bola sepak warna putih teman-teman. Wow, mantul. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada kuda putih. Keren. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ada capit buaya hijau nih. Ayo kita mainkan. Giginya kita tekan ya teman-teman. Awas, hati-hati jangan sampai digigit. Wow, aku digigit nih sama capit buaya teman-teman. Wow, mantul. Kita lanjut cari lagi yuk teman-teman ke sebelah sini. Wow, ada ondel-ondel lagi tuh teman-teman. Wow, ada balon warna kuning juga nih. Tuweweng. Meletus balon kuning. Wow, kita dapat bola sepak berhadiah warna biru nih. Ayo kita buka. Wow, isinya ada uang nih teman-teman. Ada 2.000. Terus ada uang koinnya nih 1.000 rupiah. Wow, mantul. Terus kita dapat uang 500 rupiah koin nih teman-teman. Jadi totalnya 3.500 nih. Mantul. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada anak bebek. Ada 1, 2, 3, 4 ekor bebek berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek. Ayo kita kumpulkan anak bebeknya. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada bola karakter panda nih teman-teman. Ayo kita pantulkan. Wow, mantul. Kita putar. Yuk kita kumpulkan bolanya teman-teman. Wow, ada bola sepak juga nih warna oranye teman-teman. Ayo kita pantulkan. Bolanya bisa memantul-mantul nih teman-teman. Yuk kita kumpulkan juga yuk. Wow, ada empu ondel-ondel nih. Ada warna biru sama warna oranye. Wow, nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Nyok, ayo kita kumpulkan ondel-ondelnya teman-teman. Wow, mantul. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Wow, sepertinya sudah habis nih teman-teman. Halo teman-teman, ini hasil dapatan aku hari ini. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Semoga sehat selalu. Dadah.